opogore suga dek apoth wacho kanyo nyago ng'ato ngum mano wach mago nyango siasa baridi ero kamane jojoma weche thoth nyakoro moke jwang orangane weche moko mag ng'anyo ka jodak e gwenge mago ma Keshwek e tong' mar Transmara gi Migori ne ong'anyo ka giseo rach mar ndara mano ma Keshwek Narolog Masur mano matudo Transmara kod Migori. Jodak go kwedo josiasa matiyo gi yorno e sero ombulu to giling kendo giweyo jodak go gi midhiero mag ndara ma ok olosi. Giwacho ni chal marach mar ndara no osehinyo uchumi mar gwenge mantiere e alworano kendo ohala bende osekethore ka yuto margi bende osebedo mana kadok piny. Gidwaro ni okaw okang' mano mar piyo mano mar loso ndarano mondo ngima jopiny matiyo kode e wuoth kod ohala kik bed gi ng'ikruok kaka osebedo e kinde mokalo. Tumepitia changamoto zaidi kwa sababu ya minajili ya hii barabara. Mbona vile imetusumbua zaidi. Watoto hawaisi enda shule. Wamama hata tukitaka kujifungua hatuna mahali pa kupita. Hakuna. Na tunasema kuafikia leo tumechoka. Tunapiganga kura lakini viongozi wetu hawaonekani. Bwana MCA uko wapi? Uko wapi? Gavana wetu uko wapi? Tumesema tumechoka. Tukasema kwa sababu walisema sisi ni watu wa Tanzania. Tunataka tusikike, tuonekane TV. Ruto aone ya kwamba sisi tunaumia hapa. Hata saizi ukitembea nchi yote hakuna barabara kama hii. Sisi watu wa Keshwek tumekaa kama mayatima ambayo tunapiga kura kila siku lakini hakuna msaada ambao tunapata. Hii area yetu kila siku tunakwama hapa magari. Hatuna barabara, shule. Hakuna hata stima. Na hata kusema kwa MCA iko hapa karibu. Ajaye yeye ametengeneza barabara zake. Ajaye sisi hatutaki kutufanyia maendeleo. Hata wakati wa mvua, hata mahali ambayo mtu angesafiri na shilingi 50 kwa pikipiki, inabidi bei ipande haifikia hata shilingi 200. Kwa hivyo ninaona hii mambo ya barabara inafanya gharama ya maisha pia kwenda juu.